ħafna studenti oħra nemmen li hemm bżonn bidla. U dejjem x'qed inkun persuna attiv f'din il-bidla fl-Università dan in-nifs ġdid. Ġifieri lil Pals offrew li nkun president ta' dat-tim li ħajat nifs ġdid u enerġija ġdida lill-Università għalija was a no-brainer. In-nies jafu li hemm xi xogħol isir fil-KSU, għandhom idea li l-KSU jagħmlu ċerti events u jiena bħala student attiv naf li sar xogħol. Però the problem is this, mhux biss in-nies li jkunu fil-madwar jew lin-nies ikunu jafu sewwa sew x'jagħmlu x'ma jagħmlux minn barra, imma n-nies tingaġġihom. Jekk l-istudent mhuwiex engaged fix-xogħol tal-KSU, dik hija l-ikbar falliment nistgħu ngħidu li għamlu kunsiljiet tal-passat għax iffukaw li jibqgħu jagħmlu iktar avvenimenti, iffukaw li jibqgħu jagħmlu iktar xogħol, però l-intilfet what went by the wayside hija li l-istudent he stopped caring because he stopped being engaged in what was happening. Għal xejn jkollok KSU li jaħdem u n-nies madwar li mhumiex parti minn dak ix-xogħol. Aħna x'nistgħu nagħmlu? Affarijiet sempliċi, naħsbu ftit li they're not gonna break the bank, għax il-finanzi huma issue, ma tistax nagħmlu car park taħt l-art u xi car park ktier fl-arja. Ara ħsibna il-car park jikkonsisti fi triq, an open space u kaxex fejn għandek tipparkja. Let's think of that. So we rajna l-kaxex kif qegħdin, rajna l-ħela ta' spazju li jeżisti, and we reorganized il-kaxex li hemm. And what will this cost us? Bozzeba. Rajna l-KSU parti kbira ta' xogħol tagħha hija branding ta' kemm l-events u kemm l-image personali tagħha u għadna min qed jagħmlu dal-branding. And for the most part it is a third party marketing agency, ovvjament a sizable amount of funds qed imorru on this third party agency. U aħna għadna isma' għandna nies b'ħafna talent, għadhom żgħar, għadhom jitgħallmu, għandhom ħafna talent. Why not give this piece of work to the students? U hekk mhux talli qed tagħti xogħol lill-istudent, imma x-xogħol innifsu ħajkun iktar jirrifletti kunsil tal-istudenti għax il-branding qed jagħmlu l-istudent. Any chance li l-arti Malta tibda tiġi rikonoxxuta iktar, l-ewwel ħaġa rridu nagħmlu hija li naqtaw din-mentalità ta' get paid with exposure. L-artist jekk qed jagħmel xogħol trid tħallsu. Whatever it is, if it's a band, if it's a performer, we have to pay performance. U aħna nemmnu bisħieħ fiha din u bħala Pals fil-KSU, we're going to be the first people to put our money where our mouth is and pay students for the good work that they do.